Di taman seru nih guys, main sama bonsai di taman nih. Mainnya begini tuh guys ya. Tuh dia suka main begini nih, lompat sana lompat sini nih tuh, seolah-olah ada musuh tuh. Tuh seru tuh lihat cara main sama kucing begini nih guys, seru nih. Sahabat ya, sahabat bonsai ya, sahabat ya. Nakal ya, sahabat ya. Sahabat bocil ya, bocil kalau nakal sahabat begini, nakal tuh, malah di sahabatannya digigit guys. Ini kita sabut nih pakai daun nih. Nakal bonsai. Nakal. Terus sahabatannya malah digigit sama dia tuh. Tuh, kita sahabat malah digigit tuh, sahabatan sampai rusak tuh. Sahabat nokel ya. Bonsai ya kalau nakal disahabat nih. Nakal. 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 Tuh, malah digigit sahabatannya tuh. Rusak tuh sahabatannya tuh. Oke guys, sampai di sini saja.